Nacionalna alijansa za ekonomski rozvoj, skraceno NALED, s pomoću njemačke vladi i međunarodnej firmi Telegrup u Srbiji, Čarnoj Gori i Republiki Srpskej počala rozvívať digitalnu platformu za digitalizovanje opštinského upravljanja za spoljoprivredu žemu. U Srbiji za pilot projekt vybraných orodí Zombor i Subotica i opštini Verbas, Bačka Topolja i Indija. Zbog koga smo se danas okupili ovdje jeste Projekt, kolo ktorého sme tu dneška pozberali, to projekt digitalizaciji opštinského upravljanja za spoljoprivrednu žemu. Regionalnoho je charakteru i potrimuje ho Njemecke sojuzne ministerstvo za ekonomske sotrudnictvo i rozvoj prez programu rozvojnoho partnerstva, potim Njemecka rozvojna agencija GIZ i Telegrup. Projekt urjadovo počal koncom 2019, a planovane tirvanje mu po oktober 2022 roku. Vybrani opštini zo donacijoh dostali 50 najsúčasnejší meteostanici, pomocu ktorých lokálni parasti hodni efikasnejšie planovac produkciju i zljepšac urožaji. Toti stanici ostávaju u vlastníctve lokálnych samoupravov, ktorí še budú starať o nich. Digitálna platforma AgroLife, ktorú Telegrup rozvíva už veľa roky po celým Švédce, u Srbiji je aktívna už 3 roky i u tých vybraných opštinoh ju hasnujú už veci jak 600 parasti, ale poteraz nemala možljivosť meteorologijnog prognozovanja. AgroLife to za poljoprivrednikov besplatna platforma, ktorá barska osnovita. Može ju prevžať na mudri telefon prek Play Store-u, a tiž i na rahunkar na webu na adresi farmer.agrolife.world. Tu je zveljah osnovite stvari. Vidvojim najnaprednejšu i najtočnejšu prognozu hvili za nehozaci za 6 dní. Ta zjej pomocu i predvizovanje kritičnih situacijoh i preporučenja za hemijnu zaštitu i navodnjavanje, spozorenja na ohenj i kamenjec, a tiž i satelitske znimki na ktorih može vidjeti stan rošlinog na polju u realnim čaše. Rozumiše, za teraz še môžu logovať len parasti zo z tých 5 lokálnych samoupravoch, ale to še švitko má prešíriť si na druhý samoupravi. Pandemija značno spomalšala tot proces i pre nju parasti opštini Verbas išće ne možu doznać kedy za njih bude organizovana promocija i obuka.